jungle. Audio jungle. नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ ओडिशा। आज 4 अगस्त सोमवार। यह भिडियो रे आमे जानिबा आज सकाळर 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर। बास ता पूर्व प्रत्येक दिन एमिति लेटेस्ट खबर पाइबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई रखंतु एवं आपण एई भिडियो टी क्यों जिल्ला रो देखुचंती कमेंट माध्यम रे निश्चित जणाइबे। बढ़िला अमेरिका रूस कली। अमेरिका पठाइला परमाणु सबमेरिन। रूस कहला मुकाबला पई आमे प्रस्तुत। दुई सुपर पावर अमेरिका एवं रूस परमाणु युद्ध पई मुहांमुही होइछंती। समुद्र रे रूस सीमार निकटरे परमाणु सबमेरिन मुतयन लगी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प धमक देवा पर रूस यार मुकाबला लगी प्रस्तुत थिबा जणाइछंती। विश्व नोबेल शांति पुरस्कार लगी दाबी जणाउथिबा ट्रम्प को एभली पदक्षेप नहीं तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर 1 टंकार 4G डाटा 30 दिन पे मागणा कॉल। आपण जदि मोबाइल रे रिचार्ज पे बेस्ट प्लान खोजुचंती आउ कम दाम रे रिचार्ज करी फायदा उठाइबा को चेष्टा करूछंती तेबे आपण माने पे आछि जबरदस्त प्लान। मात्र 1 टंका खर्च करी आपण करि परिबे 4G डाटा आउ 30 दिन पे अनलिमिटेड कॉल। खाली सेतिकी नुहे सही 1 टंका रे आपण 100 SMS करिवार मध्ये सुविधा पाइबे। सरकारी टेलिकम कंपनी BSNL निज ग्राहक मानक पे एभली किछि नुआ ऑफर आनिछि। आगको स्वाधीनता दिवस आसुथिबारु निज ग्राहक मानक पई एई फ्रीडम ऑफर जारी करिछि BSNL, जेउथिरे ग्राहक माने मात्र 1 टंका खर्च करी 4G डाटा पाइबा सहित कॉलिंग आउ मेसेज करिबार मध्ये सुविधा पाइबे। परवर्ती खबर किए हेबो उपराष्ट्रपति। शशि थरूर को जवाब रे कांग्रेस को लागिला झटका। जगदीप धनकर निकटर उपराष्ट्रपति पदवीरु इस्तीफा देइछंती। एबे 9 सेप्टेम्बर रे देशर नुआ उपराष्ट्रपति पई निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। एही सूचना निर्वाचक कमिशन देइछंती। देशर नागरिक माने केवल गोटिए प्रश्न रहिछि, परवर्ती उपराष्ट्रपति किए हेबे। एही समय रे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं MP शशि थरूर एही संपर्क रे तांको मतामत रखिछंती। गणमाध्यमर सामना करबा समय रे जेतेबेले शशि थरूर को पचरा गला जे देशर परवर्ती राष्ट्रपति किए हेबे, एहार उत्तर रे से कहिथिले जे शासक NDA जाहाकु मनोनीत करिवे से उपराष्ट्रपति हेबे। शशि थरूर को बयान रु स्पष्ट जे से निर्वाचन रे विरोधी दलर पराजय बोली निश्चित स्पष्टीकरण करिसेंती। परवर्ती खबर साउथ आफ्रिका चैंपियन मिस्टर 360 डिविलियर्स विस्फोरक शतक रे पाकिस्तान रो स्वप्न चूरमार। विश्व चैंपियन ऑफ लेजेंड 2025 फाइनल रे बाजी मारिछि दक्षिण आफ्रिका। पाकिस्तान चैंपियन धूली चाटिछि। शनिवार खेला जाइथिया फाइनल मैच रे साउथ आफ्रिका दमदार विजय सह चैंपियन होइछि। एबी डिविलियर्स विस्फोरक शतक हासिल करिसेंती। परवर्ती खबर टीम इंडिया बनाइला नुआ विश्व रेकर्ड। ऑस्ट्रेलिया को पछरे पकाइला। इंग्लैंड विपक्ष रे चलिथिया 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज रे टीम इंडिया रो बैट्समैन माने 422 टी चौका एवं 48 टी छक्का मारिछंती। टेस्ट सीरीज रे सर्वाधिक बाउंड्री मारिबा मामला रे सेमाने ऑस्ट्रेलिया को भी पछरे पकाइछंती। एहा सहित सेमाने 470 टी चौका छक्का मारी एक नूतन विश्व रेकर्ड सृष्टि करिछंती। पूर्वरु ऑस्ट्रेलिया दल एक टेस्ट सीरीज रे 460 टी बाउंड्री मारिबार सफलता हासिल करिथिला। टीम इंडिया एही सीरीज रे मोट 12 टी शतक हासिल करिछि, जहा एक रिकॉर्ड। परवर्ती खबर बालंगा नाबालिका पोड़ी घटनार पुलिस रो बड़ खुलासा। जना पड़गला किए लगाइथिला पीड़ितांगु निया। पुलिस डीजीपी को ठारू क्राइम ब्रांच टीम तन्नाघना करुथिबा बेले परदा खबर उपर पुलिस परदा हटाइला। कहिला नाबालिका पोड़ी घटना रे काहारी नाही संपृक्ति। दीर्घ दिन धरी पुलिस पक्षरु निष्ठार सह करा जाथला तदंत। वर्तमान पर्यंत होइथिबा इन्वेस्टिगेशन रु स्पष्ट जे पीड़ितांकु निया लगाइबा घटना रे कोनोसी व्यक्ति को संपृक्ति नाही। जुलाई 19 शनिवार निया लागिथिबा बेले अगस्त 2 शनिवार संध्या रे आखि बुझिसेंती पीड़िता। आउ एई घटना रे सबुठु बड़ खुलासा करिछि राज्य पुलिस। परवर्ती खबर अडुआरे चीन। भारत प्रशांत महासागरीय अंचल रे चीन पक्षरु करा जाउथिबा आक्रमणात्मक आचरण उपरे कड़ा नजर रखिबा पई स्वतंत्र योजना करा जाइछि। भारत दक्षिण पूर्व एशिया रे निजर नौसेना शक्ति प्रदर्शन करुछि।
3ଟି ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସିଙ୍ଗାପୁର ନୌସେନା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୋଷ ଖୋଲିଲେ ମମତା। କୋଲକାତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଶନିବାର 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମାଦେର ପାରା ଆମାଦେର ସମାଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା, ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। 22 ଜୁଲାଇରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ରମ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଧିଲା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରମ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 11 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୀମନ୍ତ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ 3,000 କୋଟିର ଠକେଇ ମାମଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇଡି। ଅନିଲ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଗ୍ରୁପର 3,000 କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତ୍ତିକ ଫାର୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ ଜାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ରାକେଟରେ ପାର୍ଥ ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ। ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତାଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଜେରା ପରେ ବାନ୍ଧିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଏବେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ, ବର୍ଷକରେ 50% ବୃଦ୍ଧି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଇଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 2025 ପରଠାରୁ ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ତେଲ କିଣିବାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରତିଦିନ 0.18 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ 0.271 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା 2024 ତୁଳନାରେ 114% ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଲେ ମାହି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଗତ ଆଇପିଏଲ ସିଜନରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ଏବଂ ତାପରେ MS ଧୋନି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। CSK ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହିଥିଲା। 14 ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4ଟି ଜିତିଥିଲା CSK, 10ଟି ହାରିଥିଲା। MS ଧୋନି ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯାହାକୁ CSK ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ନିଲାମରେ ସେ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। CMO Xରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭାରତୀୟ ରେଳର କାର୍ଯ୍ୟରତ କିମ୍ୟାନ୍ ଇଟୁଆ ଓରାମଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରାଣହୀନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ତଥା CMRFରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନାବାଳିକା ଝିଅ। ଆସାମର ବିଦ୍ରୁଗଡ଼ର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ରୁଗଡ଼ର ଲାହୱାଲର ଲାହନ ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟୀ ଉତ୍ତମ ଗୋଗଙ୍କୁ 25 ଜୁଲାଇରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ
ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 15ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗତି।